Ke le dumediša mo lebitšong le le maatla la Jesus Christ, phuthego e rategang a re rapeleng. Modimo Papa, Modimo Morwa, Modimo Moya o Mokhethwa, mabaledi wa maphelo a rena, ra o bitša Papa, ra o reta, ra o tumiša, senatla sa legodimo. Re eme mo Papa, re tlišitše tšona ditanki le ditebogo, re leboga mpho ya bophelo, o re tsositse Modimo, o bile le rena bošung ba mabane, o re lebeletše ka leihlo la gago le le sa ponyeng. O Modimo, ga ona wa leng mo godimo ga gago, ga ona wa tshwanang le wena. Senatla sa legodimo, re eme mo Papa le kgono, lengwalo ke le le tsebang ko wena Modimo, re bula melomo ya rena, ebe wena o bolelang ka melomo ya rena, gore bana ba Modimo he ba lekwa le tsene mo bona mo ditsebeng tsa moya, ba le amogele Papa. Ko biditše Papa mo lebitšong le le maatla la Jesus Christ, amen. Lengwalo la rena re tla le hwetša mo bukung ya John 21 from verse 1 to 19. Lona ke tlo bala go thoma ka temana ya bo 14 go fihla go ya bo 17. Lona le re setlhogo, barutiwa ba na le Jesu lewatleng la Tiberia. 14. Ebe e šetše e le laboraro ge Jesu a iponatša go barutiwa ba gagwe a tsogile bahung. He ba feditše go fihlola, Jesu a bolela le Simon Petro a re, Simon morwa Jona, a o a nthata go fetiša ba? Petro a re, ee Morena, o tseba gabotse ke a go rata. Jesu a re, fudiša dikwanyana tša ka. A boela a mmotšiša la bobedi a re, Simon morwa Jona, a o a nthata? Petro a re, ee Morena, o tseba gobane ke a go rata. Jesu a re, diša dinku tša ka. A mmotšiša la boraro a re, Simon morwa Jona, a o a nthata? Petro a hlokofala ge a mmotšiša la boraro a re, a o a nthata? A fetola a re, Morena, o tseba tšohle, o tseba gobane ke a go rata. Jesu a re, fudiša dinku tša ka. Lengwalo la rena le tlo fella gona moo. Lengwalo la rena la kajeko le bolela ka tsogo ya Morena Jesu. Le bolela gore Morena Jesu o ile a iponatša gararo, ebe e le laboraro a kopana le a iponatša mo barutiweng ba gagwe he ba thea dihlapi, ba be ba sa mo lemoge. Bibele e re botsa ka maatla a tsogo ya Morena, e re botla ka mo Morena Jesu a iponantšang go barutiwa ba gagwe. Morena Jesu o netefaletša Petro ka tsogo ya gagwe. Morena Jesu o bolela le Petro ka lerato le maikarabelo. O mmotša morago a re gore a ganetše gore o tsogile. Morena Jesu o laela Petro go fepa dinku e le go di etela pele mohlape wa dinku tša gagwe. A mmotša a gatelela bohlokwa ba go direla ba bangwe le go tšea ketapele. Lengwalo le bolela le rena gore re swanetše go bana le maikarabelo go batho bao re phelang le bona. Re swanetše go bana le maikarabelo go batho ka moka. He re bolela ka dinku tša Modimo, re bolela ka batho ba ba phelang mo lefaseng le. Tsogo ya Morena Jesu e tliša maphelo a mafsa le gore re direle ba bangwe. Tsogo ya Morena Jesu e tlisitše tshwarelano, e tlišitše poelano, gore re swanetše go boelana, re swanetše go ratana. Morena Jesu o ile a re rata gobane Modimo o ile a re fa yena morwa gae a tee,
a re fa yena gore a tlo re shwela dibe tseo re di dirang ka metlha ka mesepelo le modiro le dipolelo. Morena Jesu mo o bolela ka maikarabelo. Morena Jesu mo o bolela le rena ba re phelang gore re tshwanetse go ntšha gage, re tshwanetse go tlhokomela metlhape ya gage. Rena bao kileng ra tseya maikarabelo mo Morena Jesu o bolela le rena. Morena Jesu o re, your appointment. Know that this is Jesus speaking directly to you and me. John 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you to go and produce fruit that will last, so that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. We need to come back to the apostle mandate to turn around and do spiritual stock taking, a spiritual assessment. Start right now and ask yourself some questions. Where are we as a church regarding discipleship? Are we concerned and doing something to make disciples, to save souls? If not, what must we do to go and make disciples? Change the we to I. What must I do? Very soon you will have the answer of where you stand in building the kingdom of God. We need to become more and more like Jesus. He was not after numbers or personal gain, human pride or fame. No, he was after lost souls and after sinners. Today, we personal one, on one fellowship and unconditional love. People are seeking a Holy Spirit-filled New Testament church. Modimo o bolela le rena ba re phelang ka jeko gore re ko kae, re dira eng, are we doing what he wants, re ra the right thing, re le ka mogare ga dikereke, a re bo sokolla bana ba modimo ore re phatlalatša dinku tša gage. Modimo wa re botša ka tšeko gore ka tsogo ya Morena Jesu re bone maatla, re bone lerato, re bone pholo, re fodile ka tšeko. Tsogo ya Morena Jesu a ebe yena modimo a re etang pele go dira mošomo wa gage, re etele ke yena pele go dira mbereko gae, a re fe guidance, re be mo borarong ba gae, re tsamaye le yena, ebe yena a re guidang, ebe yena a re etang pele re tle mo morago wa gae. Gobane modimo o na le maatla, modimo o na le lesedi, mo modimo a leng mo teng go na le bophelo bo bo sa feleng. Lengwalo la rena ka tšeko la re botšiša gore rena re ko kae, a re sa bolelang ka rena, rena ba re phelang re bolele ka bo rena. O molomong a ipotšiša gore ke dirang se se kgatlhang modimo, o molomong a ipotšiša gore ke dirang, am I going forward, ke ira dilo tse modimo a di ratang or ke ira dilo tse di ratang ke lefase. A re thomeng gone bjanong re bone maatla a modimo, re bone ka mokgwa Morena Jesu a kileng a tshepisa setšhaba gore ke tlo thuba motlotlwana o ka waga ka matšatši a mararo. Wa re bontšha ka tšeko o tsogile, o tsogetse rena ba dira dibe gore re fetoge, rena ba dira dibe gore re tšhentšhe, re latlhetša kgale, re boele mo dilong tše mpša, re latlhe dikhupi, re latlhe letlhoyo, re latlhe go supana ka menwana, re lebelele yena mo sefapanong, re dire tše Morena Jesu a bego a di dira. Simon Petro modimo o feleitše a mmotša a re ga o sa le moswara wa dihlapi, o tlo ba moswara wa batho. Le rena a re lateleng yena modimo, re sale mehlala ya gae morago, re tloele go sala mehlala ya batho morago, gobane mehlala ya batho ya phumulega. Lengwalo la rena re tlo ema gona moo. Amen.